kuva isi yaremwa mu mateka yacu nk'ikiremwa muntu tubaho duhanganye tukarimburana ubwacu. Abakristo bo basanzwe babizi kubera ko muri Bibiliya mu gitabo kibanza cy'itangiriro igice cya 4 hasobanura neza ukuntu umwe mu babayeho mbere yacu twese ari we Kayini yivuganye muri umunawe hadaciye kabiri Imana ikirema isi. Kuva na kera mu mpande zose z'isi hahozeho intambara hagati yacu nk'ikiremwa muntu. Muri icyo gihe cyose kimwe mu bintu bya mbere igihugu gishoramo amafaranga menshi kigashyirwamo ingufu nyinshi zishoboka igisirikare. Uyu munsi ibihugu byose baza amafaranga bishora mu bikorwa bya gisirikare mu mwaka umwe gusa nasaga tiriyoni 2 na miliyari 440 z'amadolari ya Amerika. Ibi bifaranga tubiyunde mu mafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo twayabonera izina. Aya mafaranga ni menshi kurutatunzwe na zimwe mu nganda nkuru kandi zikize kurenza izindi ku isi hose, zirimo nk'iyitwa Meta Platform ibarizwamo imbuga nkoranyambaga zikunzwe kandi zikoreshwa cyane ku isi hose zirimo nka Facebook, WhatsApp na Instagram. Uru ruganda rwo rufite tiriyoni 1 na miliyari 300 z'amadolari ya Amerika. Ubyumve neza ko ari hafi kimwe cya kabiri cyashorwa mu bikorwa bya gisirikare mu gihe kingana n'umwaka umwe gusa. Muri izi nganda nkuru habarizwamo n'urwitwa Amazon ndetse n'urwitwa Alphabet cyangwa se Google. Izi zose amafaranga zitunze ni make cyane ugereranyije n'ashorwa mu bikorwa bya gisirikare mu gihe kingana n'umwaka umwe gusa. Ibaze ko byibura amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishora mu bikorwa bya gisirikare arutaho gato kimwe cya 5 cy'amafaranga yose ashorwa n'ibindi bihugu mu ngufu za gisirikare ku isi hose. Uyu munsi ufite igisirikare gikomeye aravuga kumvwa kandi akubahwa bubi na bwiza. Bw'impamvu uzumva hari abavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nka polisi y'isi yose. Iki gihugu gishyiraho amategeko ibindi bihugu bigomba kubahiriza ndetse bikagenderaho ku buryo uyarenza ahanwa. Gusa ariko nanone hari abadakozwa cyangwa se ngo bakangwe n'ubwo buhangange kuko nabo ni ibihangange kandi bihagije. Mbega ni impande ebyiri z'inyembaraga kandi zikanganye ziri guhangana. Uyu munsi ibihugu by'ibinyembaraga kurenza ibindi byose byirirwa bikora kandi bigerageza intwaro nshya z'urugamba zidasanzwe zikoranye ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Bw'impamvu rero muri iki kiganiro naguteguriye zimwe mu ntwaro za mbere z'intambara zidasanzwe kandi zitinyitse kurenza izindi zose zigeze zikorwa. Izi ntwaro iyo zigeze ku rugamba zicurika ikibuga kandi kikanyerera ku buryo guhangana nayo bisa nk'ibidashoboka. Buriya nimwe muri izi ntwaro naguteguriye ku kibuga cy'imirwano amahirwe yonyine wagira nuko yakurasa ikagusha, kandi ibyo nabyo nibishoboka kubera ko zikoranye ikoranabuhanga rihambaye. Ese izi ntwaro zikorwa n'ibihe bihugu? Muri make ni ikihe gihugu gikora intwaro nyinshi kandi zikanganye kurenza izindi zose zigeze zikorwa ku buryo ari uhabwa amahirwe menshi yo gutsinda intambara? Muhaye ikaze muri iki kiganiro. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro mugabo w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Kubabonye filime y'Amerika yitwa Terminator igice cyayo cya 3 cyasohotse muri 2003, hagaragaramo imodoka ifite ubushobozi bwo kwitwara ubwayo bidasabye umushoferi. Iyi modoka idasanzwe gutya rero ibikoranye imbunda nyinshi kandi zirasa amasasu aremereye. Neza ijya gusa nk'ibifaru by'Abarusiya byitwa Iran 9 robot. Ibifaru nabyo nibisaba ko umusirikare yicaramo ngo abiyobore, nta nubwo bisaba ko abasirikare birundamo icya yose nk'uko izindi bimera. Ahubwo ibikorwa n'aba basirikare bose akenshi bakunze kuba barenze 4 mu bindi bifaru. Kuri iki gifaru ho bikorwa n'umusirikare umwe gusa w'umuhanga mu bijyanye na mudasobwa, akaba ari we watuma kigenda cyangwa kirasa mu cyerekezo icyo ari cyo cyose yibereye kuri mudasobwa atanacyegereye. Iki gifaru gifite toni 9 zose ndetse kikora misile enye zo mu bwoko bwa anti-tank missile. Ni za misile zaremewe kurimbura burundu ibinyabiziga byose bikoreshwa ku rugamba by'imitamenwa yewe na za brand. Iki gifaru kandi kiba gikoranye imbunda milimetero 30. Izi ni za mbunda ziba zifite imyanya 7 yose isohokamo amasasu biyemera byibuze ko yarasa amasasu agera kuri 200 mu gihe kingana n'amasegonda 60. Ni imwe mu mbunda za mbere zitinyitse kurenza izindi zose kugeza ubuzima ze kuba zakorwa. Ibifaru byo muri ubu bwoko bwa Iran 9 robot biba binafite za ntwaro zirasa imiriro zaremewe kotsa zigashumika ndetse zigakongora burundu umwanzi. Ibi bifaru biba binafite machine gun wongeyeho n'izindi ntwaro ntoya ariko zose zidasanzwe. Uru runyamaswa rw'intambara rugenda ku muvuduko uri hagati y'ibirometero 30 n'ibirometero 133 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Bamwe mu bagize uruhare mu kugikora ni uruganda rwa Kurikira rusanzwe rumenyerewe mu gukora imbunda nazo zidasanzwe. Ibifaru nk'ibi ngibi rero bigaragara mu gisirikare cy'uburusiya honyine. Gusa n'Abadage nabo bubatse kimeze gutya nacyo kigenzurirwa kuri telefone cyangwa mudasobwa. Cyitwa Iron Metal, gusa akazi kacyo ni ugutwara ibikoresho by'abasirikare birimo nk'imbunda, amasasu, ibikoresho by'itumanaho n'ibyakoreshwa mu buvuzi bw'ibanze igihe umusirikare umwe muri bo yaba arashwe.
Iki gifaru kikorera ibikoresho byibuze bifite ibiro bisaga 600, kikagenda kihuta kandi kigahangana n'ibisa nk'ibigoye gucamo nk'ibinogo, ibishanga, imigezi ndetse n'ahanamye. Utakireba gutyo ukagisuzugura, gikoranye machine gun n'intwaro yo mu bwoko bwa MLRS abenshi bakunze kwita rocket launchers. Izi ni za ntwaro zirasa rokete nyinshi cyarimwe zikisekura byibura mu birometero 300 turutse aho kiri. Cluster bomb. Iyi niyo ndege ya mbere itinyitse yahabije isi yose kurenza izindi zose zigeze zikorwa. Iyi ndege irasa igisasu cyo mu bwoko bwa CBU 58. Mw'imbere kiba kirimo ibindi bisasu bito cyane bisaga 350 bifite ingano ijya kungana nk'iy'udupira twa baseball. Dore uko bikorwa. Iyi ndege irasha igisasu ako kanya kitaragera ku butaka gita gishwanyuka akavamo ibisasu bito byinshi cyane maze bikagwa nk'imvura. Ibaze nawe urusasu rufite ibiro bisaga 450 byose akavamo ibisasu bito cyane bisaga 650. Muri utu dusasu duto haba harimo 432 dufite ubushobozi bwo kurimbura burundu ibimodoka by'urugamba yewe na za Rwanda. Aha ntunyumve nabi, mvuze ko ari agasasu kamwe kagiye gafite ubushobozi bwo guturitsa byibuze burendeka kayagira injyamane. Haba harimo n'utundi dusasu duto cyane dusaga 132, kamwe muri two kaba gafite ubushobozi bwo kwivugana byibura umuntu umwe. Akarusho kandi iyo utu dusasu tugeze ku butaka ntiduhita duturika ako kanya, ahubwo dukoze nka mine ku buryo dutegereza mpaka uzadukandagira cyangwa ibimodoka by'urugamba birimo abasirikare b'abanyamahirwe make bazayikandagira bagaturika. Mu bihe byashize ibihugu byinshi ku isi biteye imbere birimo n'ibyo muri Afurika byari bifite izi bombe, ariko ubu zamaze kuba zahagarikwa nizemerewe gukoreshwa mu ntambara iyo ari yo yose uyu munsi, kubera ko byibura 2 kugera kuri 40% kw'ibi bisasu byabaga byavuye muri iyi bombe yabaga yaturikiye mu kirere. Ibi byose akenshi byagwagaho batari bapanze kurasa zigahitana abasivili ako kanya ndetse no mu bihe bizaza kuko ari nka mine zigategereza mpaka uzabikandagira na nyuma y'intambara. Iyi niyo mpamvu rero hari igihe wumva mu itangazamakuru bavuga yuko hari ahantu bari kubaka bagaturitswa na mine nyamara ntawayibateze. Ibihugu byinshi nubwo byasinye amasezerano yo guhagarika ibi bisasu ndetse no kubirimbura burundu, hari ibihugu bitari byabirimbura byose ngo bishire nka Bulgaria, Peru, Slovakia ndetse na Afurika y'Epfo. Iyi ntwaro yitwa AKA 630M-2, abenshi bakunze kuyita duet. Ikorwa n'igihugu cy'uburusiya, ikaba ifite ubushobozi bwo gushakisha no kurimbura igipimo kiri ku ntera y'ibirometero 5. Iyi niyo mbunda ya mbere ku isi irekura umuriro, ubwo ndavuga irasa mu buryo bwihuse cyane kurenza izindi zose kuko mu munota umwe gusa ibimaze kurasa amasasu abarirwa mu bihumbi yo mu bwoko bwa 165mm ammunition. Kubera uburyo nayo ifite imyanya myinshi icamo amasasu, iyo uyireba iri mu gikorwa isibye urusaku wumva icyo ibonera cyonyine ni ibimeze nk'ibishashi by'umuriro gusa. Uburusiya bwatangiye gukora izi ntwaro guhera mu 1976 kugeza n'uyu munsi baracyazikora ndetse bibarwa ko byibura bibitseho izirenga 1000 zose. Ariko nanone n'abanyamerika bafite yitwa Preference M134 minigun. Mu buryo budasubirwaho iyi niyo machine gun ya mbere igenzurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telecommand ndetse ni nayo machine gun ya mbere ku isi hose irasa amasasu menshi mu gihe gito. Byumve neza ko irasa amasasu arenga 6000 mu munota umwe wonyine. Iyi ntwaro ureba ikoreshwa cyane cyane n'abasirikare b'ibihugu byo ku migabane ya Amerika zombi, yaba ya ruguru cyangwa iy'epfo, wongeye ibihugu by'i Burayi bibarizwa mu muryango wa OTAN. Mu busanzwe iyo igihugu cyatatse ikindi cyangwa kigabweho ibitero, hamwe mu hantu hambere hasabwa kurindirwa umutekano urenze uhagije ni ku mwaro, kuko niho hantu hambere hakoreshwa cyane mu kohereza ndetse no kwakira ubufasha bwa gisirikare. Kubw'iyo mpamvu rero abarusiya bafatanyije n'abanya-Belarus bubatse intwaro idasanzwe ibasha kuba yagaba ibitero bidasanzwe ndetse no kurinda ibitero nk'ibi igihe baba babigabweho. Iyi ntwaro yitwa Bastion P, niyo system ya mbere irasa misile ku muvuduko wo hejuru kurenza izindi zose. Gusa iyi ntwaro bimaze kuba yabona igipimo ikakirasa kandi ikagihamya. Ngiyo impamvu imwe muri izi ntwaro byibuze ifite ubushobozi bwo kurinda no guhagarika ibitero ku mwaro byibura ku ntera y'ibirometero 600. Bivuze ko izi ntwaro ziba ari 30 zaba zifite ubushobozi bwo kurinda buri santimetero y'umupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo nta misile n'imwe yasusunutse amazuru. Uru rumashini rudasanzwe rukoranye intwaro irasa misile zimwe zishwanyaguza amato y'intambara agahita arohama.
byumve neza ko igira misile zimwe ziba zifite uburebure bwa metero 6 zose ndetse na toni 3, zimwe zishwanyaguza igipimo byibura kiri mu birometero 350, wongeyeho nuko ikoranye n'intwaro irasa igisasi kirimbuzi ariko kitarengeje ibiro 300, kirukanka byibura ku muvuduko w'ibirometero 3200 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. bivuze ko aho kirashwe kugira ngo systeme z'ubwirinzi zaho zizabimenye zanagihagarike nk'uko izindi misile zirasirwa mu kirere. Iyo nibishoboka kubera ko systeme y'ubwirinzi yajya kuyibona yamaze kugera hijya yamaze no kuhashwanya gusa. Ракетный удар сформирован, прошу утвердить. Ракетный удар, утверждаю. Вижу цель. Hari n'indi ntwaro y'Abarusiya yitwa S-400 ikoreshwa mu bwirinzi bw'ibitero byo mu kirere, cyane cyane nk'indege z'indwanyi z'intambara ndetse n'amadrone y'ubwiyahuzi. Izi zose nayagerageza guca muri humye intwaro kuko niyo ntwaro ya mbere y'inyembaraga ikoreshwa mu bwirinzi bw'ibitero byo mu kirere kurenza izindi zose zigeze zikorwa kugeza uyu munsi, kandi yo inafite ubushobozi bwo gushwanyaguza za misile za ballistic zimwe zogoga ikirere zikamukiranya imigabane. Kugeza ubu roketi ya mbere igendera ku muvuduko mwinshi ni yitwa Zircon, iguruka ibirometero 3 mu gihe kingana n'isegonda rimwe gusa. Ubyumve neza ko iyi roketi yazenguruka isi yose mu masaha 4, ariko ibi ntabwo byayemerera gucika intwaro idashwanyagujwe kubera ko intwaro ifite ubushobozi bwo kurasa igipimo byibura kiri ku muvuduko w'ibirometero 5 mu gihe kingana n'isegonda rimwe gusa mu kirere. Ibaze ko intwaro bitwara amasegonda 2 kuri 3 ikaba yamaze gushyira mu gipimo indege cyangwa misile iri ku muvuduko urenze uhagije niyo yaba iri kugenda ikatakata mu kirere zigzag. Upfa kuba uri mu birometero 600 uturutse aho iri kandi utarenze ubutumburuke bwa metero 100 uturutse ku butaka, ihita iguturitsa byihuse cyane. Последний канал цель уничтожить. Iyi niyo MLRS y'inyembaraga kurenza izindi zose zigeze zikorwa. Nimvuga MLRS wumva intwaro irasa rokete nyinshi mu gihe gito cyane. Iyi ntwaro yitwa TOS-18 tank, ni igifaru gifite imyanya cyangwa arasirwa rokete 24 hose, kandi ikarasa za rokete nazo zidasanzwe zo mu bwoko bwa 220mm. Mu gihe kingana n'amasegonda 3 gusa intwaro itangiye kurasa bimaze kugusha imvura y'ibisasu ku butaka bungana na metero kare 40,000. Ariko iyi ntwaro kugira ngo yivugane umwanzi neza bisaba ko yegera igipimo byibura ibirometero 6 uturutse aho iri. Iyo umwanzi ari ku ntera ndende rero ushaka kumukubita utamwegereye na gato, nibwo hifashishwa intwaro yitwa 9A52 to smash. Iyi nayo ni inyembaraga kandi irasa kure hashoboka kurenza izindi zose kubera ko ihamye igipimo byibura kiri ku ntera y'ibirometero 120 uturutse aho yibereye. Iyi ntwaro ipakirwamo rokete 12 zo mu bwoko bwa 300mm, byemerera kuba yarimbura igishanga cyose kikaba umuyonga mu gihe kingana n'amasegonda 38 gusa. Ni ahantu byibuze hangana nk'uwakurikiranye ibibuga bya baseball 67. Intwaro nk'izi zikorwa n'inganda z'Abarusiya, nawe uzi ngo bafite zingahe kuko batangiye kuzikora mu 1989 kugeza n'uyu munsi baracyazikora. Iyi ntwaro yitwa arch artillery. Iyi niyo y'inyembaraga mu zindi zose zo muri ubu bwoko bw'izi ntwaro. Bifata amasegonda 23 gusa gushaka igipimo ikanakirasa. Aho ibera mbi ikimara kurasa ihita yimuka ku buryo kumenya aho iherereye bigorana. Yirasa ibisasu biremereye bisaga 8 mu munota umwe gusa. Iyi ntwaro ikorwa n'Abanya-Sweden imwe gusa, igifite agaciro ka $10,500 by'amadolari ya Amerika. Hari amato agendera munsi y'inyanja Abanyamerika bubatse afite metero 170 z'uburebure na toni zirengaho gato 18,000. Yitwa Ohio Submarine. Iyi niyo submarine ya gatatu nini ku isi hose iteye ubwoba. Ibaze ko itwara ibisasu bya Trident 24, kimwe kigiye gifite metero 13 z'uburebure, ikanatwara rokete 2 zo mu bwoko bwa D5. Wongeyeho ibisasu kirimbuzi 288 mu buryo budasubirwaho. Iyi niyo submarine ya mbere ku isi hose ifite ubushobozi bwo kwikorera ibisasu kirimbuzi byinshi cyane, kandi ikabyirukankana ku muvuduko wa noti 12, ni ibirometero 22 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa, iri kugendera byibuze muri metero 240 z'ubujyakuzimu rwagati mu nyanja. Misile ziyaswa n'ubu bwato ziba zakwitura byibuze mu birometero 11,300 uturutse aho buri. Ibi byayemerera rero kuba yarasa aho yifuza hose ku isi hose, kuko iyi ntera byonyine ingana nk'iri hagati y'igihugu cy'Ubushinwa ndetse na Argentine.
Abanyamerika bafite amato 18 yo muri ubu bwoko. Submarine imwe gusa igifite agaciro ka biliyoni 3 na miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika. Mu busanzwe iyo ubukana bw'ibisasu kirimbuzi bushyizwe muri za misile, hakorwa uburyo misile imwe gusa ishobora kuba yajya mu bukana bw'ibisasu kirimbuzi byinshi cyane. Ibi rero byemerera iyo misile kuba yagurukira ku butumburuke byibura bw'ibirometero 100 uturutse ku butaka, ikagenda yihuta kandi igakoresha imbaraga nyinshi cyane mu guhamya igipimo cyangwa se gushwanyaguza aho yituye. Nk'urugero, hari misile yitwa R-30 Bravo missile ikubiyemo ubukana bw'ibisasu kirimbuzi bisaga 10, ikaba ifite ingufu zikubye inshuro 10 zose igisasu cy'Abanyamerika barashe Hiroshima mu Buyapani mu 1945. Iyi misile rero iraswa n'amato y'intambara agendera munsi y'inyanja nk'aya yitwa Ohio cyangwa yitwa Typhoon y'Abarusiya. Ni kimwe nka misile za ballistic zambukiranya imigabane ziba zifite byibura metero 22 z'uburebure zikaraswa ku ntera y'ibirometero 12,000. Uvuze intwaro z'intambara za mbere zitinyitse ku rugamba kurenza izindi zose, ni ngombwa cyane ko hazamo nako habanze intwaro y'Abarusiya yitwa RS-28 Sarmat. Mu bitangazamakuru iyi ntwaro bayita Stan 2. Iyi niyo ntwaro ya mbere irasa misile nini kurenza izindi zose kandi ikayirasa kure hashoboka kurenza izindi misile zose zambukiranya imigabane. RS-28 Sarmat cyangwa se Satan 2 ifite metero 35 z'uburebure, ikagira uburemere bwa toni 200 n'umubyimba wa metero 3. Iyi misile ifite ubushobozi bwo kuraswa igashwanyaguza igipimo byibura kiri mu birometero 18,000 uturutse aho iherereye. Bivuze ko irasuye ku mupaka w'iburengerazuba bw'Abarusiya hafi ya kwitura ni muri Espagne. Iyi misile ni isanzwe, niyo misile ya mbere itinyitse kurenza izindi zose ziri kuri uyu mubumbe. Misile imwe ifite toni 10 kandi hagiye hakubiyemo ubukana bw'ibisasu kirimbuzi byibuze 16. Kimwe cyateza iturika rifite ingufu za kilotoni 750. Ibaze ko iri turika ryikuba inshuro 16 zose muri Satan 2. Mu buryo budasubirwaho, iyi niyo misile ya mbere kandi yonyine ku isi idashobora kubonwa n'ikoranabuhanga ry'ubwirinzi iryo ari ryo ryose mu gihe yabirashwe. Ni undetectable missile. Iyi niyo yonyine yaraswe igaca mu bice bya South Pole na North Pole, aho radari zose z'Abanyamerika n'iz'Abanyaburayi zidafite ubushobozi bwo kubona na gato. Ibaze niba Abarusiya bafite misile nk'izi zigeze mu 100 cyangwa se zirenga, ntawamenya. Urumva bashoboye gukora ibingana iki? Mudusangiza ibitekerezo byanyu munyuze muri comment, munatubwira uburyo mwakiriye kino kiganiro. Mushobora no gukurikirana ibiganiro nk'ibi mu mashusho magufi cyane unyuze ku rubuga rwa TikTok. Ni Aime Christian 01. Kandi nimba ari ubwa mbere warugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.